ću vam pokazati kako da skinete Rocket Dog. Prvo, odete u vaš pretraživač. Vidite, zbog laga ja ću da pustim kad mi uđe. I kada ste ušli, uđite na ovaj sajt, link će biti u deskripciji. Kliknete na download Rocket Dog. Ja neću jer imam već skinutog, sad ću vam pokazati kako da skinete. Da sam nađem. Evo ga. Ovdje čekate. Kliknite da. Na mesto je na engleski. Idete OK. U redu. Ja ne mogu da ga skinem. Jer sam ga već skinuo. Evo ovo ću da ugasim. Ne bi mogu da vam kažem. Rocket Dog. Ok. Next. I accept here. Next. Ako vam ovo nije štiklirano, štiklirajte, idete next, install i sad čekate vam se instalira. Kad vam se instaliralo, onda će vam biti ovako ikonica. Onda uđete na nju i onda će vam izaći ovako, samo što će vam biti drugačije stvari kod mene je ovako. Onda vi možete da idete desne klikne, na primjer izbriši i tako koje programe nećete da vam budu tu i onda uzmete samo program i prebacite ga tu gdje hoćete i eto. I to je to bilo za danas. Vidimo se u sljedećem klipu, pratite nas, ćao!